25.2.2024. Jelica Marija Pavlović Luneti dobila je poruku za čovječanstvo. Gospod nam svima govori: draga djeco, molite i obnovite vaše srce, da bi dobro koje ste posijali rodilo plodom radosti i jedinstva s Bogom. Kukolj je zahvatio mnoga srca, postala su neplodna. Zato vi, dječice, budite svjetlo, ljubav i moje ispružene ruke u ovom svijetu koji žudi za Bogom koji je ljubav. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.